Kirigano githiete na mbere guthiururukiria gikuũ kia John Mutinda Mundurume wa ukuru wa gatagati-ini uria uraguire iria-ini ria Indian Ocean ri ngari-ini yake thiini wa gikiriro gia feri kia Likoni kaunti-ini ya Mombasa muthenya wa ira. Shesheni ya Kameme TV tukambika icera nginyagia mucii kwa Mutigaire mwena wa Vanga gicigo-ini kia ubunge kia Likoni kaunti-ini ya Mombasa kuria turacemania na mutumia wake Ruth Mweni uria wihoirwo ni kigiriko kiingi na matarania matarathira kumana na gikuũ kia muthuriwe kiria nginyagia riu atari arahota gwitikia. Thutha wa kunanira njung'wa nake akaremwo ni kwaria kumana na ruo ruingi rwa ngoro na hagatwerekeria kuri murio wake Brian Mutinda uria uratutaririo ri ithe agurumukire mathaini ma thaa 10 cia rucini akiugaga ni aretwo ni ithe mumuciari uria wahurukire mwaka-ini wa 2012. Akaamka ile ako kwa amelala usingizi, ila anazungumza anasema siji. Mama akashtuka mwanzo, alafu akatulia tena. Dadi akasema tena siji. Alikuwa anaongea in vernacular. Siji. Mutinda wa Moyo ni babake aliaga 2012. Yomwambia haji. Agathie na mbere gututariria igeria ria nyina kumuhoreria na kumwira ndakae kuma mucii kiroko kiu giothe ritinagie na umithio na muthiara ingira ngari-ini yake. Aramihura shafi na haria ararugameire ni thiini wa gikiriro gia feri mwena wa Likoni. Dadi akaamka akasema lazima niende, Mutinda ameniita. Mama naye akamwambia tukae tuombe. Ndio dadi akamuuliza maombi yahusianaje na kuitwa na babangu. Dadi ndo kaenda washroom akarudi, kaanza uliza funguo ziwapi, funguo za mlango ziwapi. Mami akashikilia funguo, dadi akachukua funguo za gari. Ndio ile dadi akauliza kwa sauti ile kwa nguvu, funguo ziko wapi, mimi nataka kutoka. Ndio mama akazieka pale, akaweka juu dispenser. Family no riu neraganite na muhu ate Mundurume uyu ni muoyo arerutire thutha wa ngarari na mutumia wake makiuria honge cio thuthuria cietekire kuingira ndeto ino na gukinyia muthia muhuhu uria ukoretwo gitambio. Kwenye magazeti yasema kuwa kulikuwa na ugomvi na dadi alikuwa na hasira, alitoka nyumbani na hasira. Hiyo the wrong allegations. Mimi nilikuwa naishi kwa hii nyumba, tukarudi and they were in good terms. Friday kwa mkia Saturday hawakuteta wala hakukuwa na ugomvi, walikuwa peaceful kabisa huo mwezi. Mwiri wa Mutinda urarutirwo iria-ini mathaini ma miaraho thutha wa unyitaniri gatagati ka honge itiganite muthenya wa ira. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũngari wa Kamau.